Khubor ka Batesi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net footage ordar mapi minwan ra mangi hakrdob ying jongpi Wantai bok pator ulala man wanra ya kanam ke buram amtang ya ke skul ke ba upule henry ula wanra aru ya kanam ke buram jong ke thain rilum jantia hi baro kawai ha ke ba ulala ban poi ke kerdan ke ba ar jong ke first 20 ha ke result secondary school living certificate ke ba ke Meghalaya Board of School Education kala penbena menta ke sngi ke santari ku benai nailar arajar arpuai wantai bok udai ukna school jong ke Sao Lingdo Higher Secondary School mo ke yau but ulayo san spa hanyo pu san marks but ulayo ru ya ki distinction ha baro ki subject na lor wantai bok ki don sa arngut ki khna na rilom jentia ki bala poi shaka thup jong ka first 20 kata Jaden Magni pede but ka daffodil langstang ki bedai ki khna school jong ka North Liberty High Secondary School joai ki bala poi ka kerdan ka bakhat saw but khat hendreu March yo result kan nomor dapat ka jing song komen wada yo yaga pertuj skor pertuj le wor poi kat ha kerdan ar na wor Meghalaya ta kat no dap jing song komen wada ye rak buram yak skor ya ke jung sam bad ek ble le ye ke be pa ye ki nong kai bad kham tam ye ke principal wa ka vice principal ke wada retire nisnam wada hikai ngala arts nam kam tu kelas 9 kelas 10 ta kat nomor wada komen wada ye o take satisfaction ki wo win khna o hikai gi poi ni thang lalu kat tu hikai gi boy le paus nam ro kam tu sabjan tem am wi khna poi de kat no dab jinkmen wade yo ra ani burom le pertu yang ki pertu ke skor le wade pertu yo poi hagani katab yang Meghalaya hawa te ha kajing itu preparation yang kam naman ni snam ajar phau kam ni bun pandemic tem am hi krek ka raw ajar phau kam tu te man wai ke sarkar ke skor kam tu de kisni pun te kam tu ke lapai tam am krek diang krek hak adu kat te poi Januari kam tu rap sedang pai kon te nadu Februari sedang kreka de hak Februari March April tum yang hide u chong snge kam tu hadu wada pe exam kate kom prepare yang ta kam se chu kwao e ko ban ko le ko wes now you hap tama wanga mot ko tu ko angulan mas if you need advice to start anything don't do it now anh ngồi yêu lại wa udah em lang kami ini forward wa em ni kerja COVID-19 bom ya my school we now anh ngồi yo di ke be utang udah em lang udah em lang na yara binga yo la chama hidung ni lagi ching no de ki kantam hagi chumpura gi jong ki yang na ki ra ki nga mun em sang to kam ke science maths la ipa ra nga ha no ta de ke school la now I'm over kali rap ki no yo so principal ki no kai ki de am lang gi ki rap ki in ro wa da ro la skora ki rap ki nga rap ki bench imsen gi wo you which come ro wa ni ki por online ne ki crash tam ha ki phang wal tiktok wa ni ki online sa ja ro tam te la ki crash tam gi u ki jing crash tam yang ye watch come man ja em gi wan ni ona em gi tal la da em crash tam ni da ngut sa ai da ga ta lu em em kami ki bru crash tam em kam la snau tho we mi yai kita ki kam ki wa ilai yang semua play mau play udah lengkap bagi kunci pa udah lengkap nak ikut jadi ya kita alis ni mungkin lenti dan twice kini datang dari sekarang jadi kerja lam dong play tidak apa ini ni tu power yang semua komen yang semua nak beli school nak principal ikinong kai ibalai rap yang ni ikut jadi yang toy ada punya level namanya lumda dei ke jingtrai stong jong kinong kai bagi school nak harai imla kan toy ada dapat kedan meminta ni semua kumen na kum ke school kum kinong kai ni tu pa kena ketua ke ko bae ha ndai ikmi pa
nyumla kan lay ay lengga ini kay Kristong. Dalam mga jing Kristong na ganang kay lengga kani ko online. Kaya kilele. Ngati pa dan teng ki kena ki bawa ki atau ki tinja assignment ki tinja homework ki na ki pa kada ki sandur ki pa kada dor ki na kay teng kamsha. Iba pli kinang hikay kala siya sitong ki ang siya sitong. Teng atharay hado ki kena kentang ken sitong. Dan bok ki ba kinong hikay jong ni school. Wat la kata ki len nabi. Ki kloy ban yara, ki kloy ban siya sitong. Ki boro ang iskan bagay kejing tray sitong jong kinong hikay kabatin poy khon ni nado pa isang class 3 ni bu hang ni kahado kani klip mat menta abang ay kundo ikinong hikay na snow na kire kumki hamen ki para ki jonga ki kriet ni ki sim ni khon nga na kum ka khon na ni para ni tol jes musu isi ni school tengrai ko bai dai pade bijing long jong ki khna na semua ko ai ko ba dan kam tau ni kum ki mi ki pa dan ni kum ki mi ki pa ni dei ban la ban telong ni kata la ni ban ai kata ke jing kai ko ban ni on ka set responsibility ki ko la da ki mi ki pa ki la ban tenrung ni kata ba ki ko ken don na ka jong ke jing ke kle na ka da ki ko kum ngin da dan kam ya ki ko ban on kile le kum ta kum kila lehi kala da ni mi sutun bo namar dengan ikut mau ha, abang ngali school ile de. Ikna ibu ju syak amai, syak syok, lain, lari lah school, kim ju tuai sisi aero. Mereka itu ikna ki bom ju syak amai, ki bom ju syak syok, bom ju syak sitong, itu hi dai ki ba tuai sekolah. De apa kaduk hi kemat kedai ke jing hika na yeng ro. Nada la iban tendrung ni kata. Ke jing semua ie ke kam ke jing kit kia, kemat kata tenong kejeng ka masuk ikut tenong ka kumakai ke bangale ngaluksa ikut sisian malada pintu janmir na ji sabuji dai wana school na hisyam tu tingla ongkon de syong pashkam ali le kai exercise mala te apa ka biang ka bening kumat na kai exercise kana mangasung tu ba lada kamet ka klain jimut tu tak te kata kumat habang ngayon por naghihikai punta kung natatani ki kon ba tulot hani ko por tang ko plikot at least dai ban lek ko tu gani pai tinamar ba larang ile kung tang isung tu ba kaya ko tin buting ka kaya ke jabi ti pamut ko ai ka bang ko ban ong ye ki gwero kung ki mi pa la dai hidan kata ke ji ada hidan kata kecing start dan ikai dan yalam ikun aku tak menunggu bakila dan semua tu yalah kita makan pembahas ibu ikun bak kunjoro kum kini kita ini dari ban dia ke ai ke bagi kun kile lah dan ini lah ban dia katur ngintip kan yalam sekolah bahaya lebih kan yalam sekolah seni pendengar bala dan ini lah ban dia tentang ngayu i dan kita kena kita isi tambah tambah bakli itrestom na gajimbong smoto. Kaya natin smoto, ikinong po siya aero. Kajing trestom ka kaya rangkat na niya lang modor, kakin po siya kibas kamat, banta bas kamat. Dahil lang yung result, tentang single pass, tentang fail. Kaya kajing trestom, kabaklam kajing smoto, kamunto. Dan mga kadang ini pa bangin ikay ikon. Habang itulikot, ada hati le ikono-kono makam. Le atau basuh tu, le atau berperhat, mak le atau iya. Lah kadang kita guna wakam, ngapong tak kita tulikot. Lagi le guna le nanti pemensiun. Tapi buat kata, kamu kawan rak. Nah kita guna bentar, tidak baca. Siapa kita itu? Kubur ngomong kemarin. Ngày cày bình vào huy lộc giờ lại rõ xe cũng này hỏi lỡ về đang hậu mắt chỗ yếu lại hết nữa thì từ đang hậu mắt đang gì chỗ nhà quay yếu dọ chỗ thăm thầm mắt chứ mà nó tổ bột phải có từ đó hỏi số khỏe mà nó tổ đầm là hỏi số đầm nó là average 3-4 hours a day after that để số ta rồi karena em capacity yang kia gitu cái gì cái
Memang start memang beitang wi orang start baik tang do iya kita poi bagi yo betul soal ya terang do tak ira berusaha tang terang lai dokter se tele ye ya betul na lai dokter pada man kita do bos manusia komen do zaman hau kami mama zaman nongkong zaman ingu boleh boleh emlang mulai yang ini boleh juga school management yang liberty kantor yang principal boleh juga nak kamu ini kami man boleh stress fikir hap kecil fikir hap sini fikir nak kayak yang ki man boleh kita rutin kita rutin boleh juga cincap nongkong ai ku play yo play try kan ran bau la irap i na school joni bakin la ban le bahar exam ko jongki awai latik bakil le tristom kino hikai la tristom na school la tristom na ko ko play la ai ga yo so ko bahar ko ke kena hi overall performance la le bahar bisne but ladang ipet juga performance mentau senem kelas tam di senem di babon di kena kelas 10 di total number of distinctions ke berkiya dalam sispa lai ko apa di but dan sibun hai kena ke biya sispa na sispa na tagi kena football jongar dan biya distinction te ngadap dari semua komen bo rau ba ni senem bo ba hoi dan kendiat kena di bafil dan we amut tambah ikata ru ngamla pun kena iki nang nomor badang kena giba naki snong giba sya gi jakai kendong yo krem yo ban attend di online class kala ban kata iki and overall lepas suti jero kebiang ni dak le ke kelas 10 ki first division kidang santu armut ki second division kidang arhu weingut but ki third division kidang angkat armut ki bayo top 10 kidan armut tip ika 14 position la yo do Jalen today but ika 16 position ka Daffodil Langstang to yo ika 16 position the negasin the top 20 list kena ke biyo distinction habro subject ro kidan saum kata ke statistics yang result ita o snya tho wa uchania ai students yang i we haga caliber ni capacity yang ki kena yang i haga ni jaitia yang i wani jing duna ki da encourage ki kena gotlot yo to fail ye hi ki pas kena yo third ye hi ki punya second kena go to yo second ye ki pun point first em ki por kena to yo third dan point first ki we haga te kom encouragement kam do lagi naik kai we juga kuat yang kam ke jikre lang yang dibagi pa lepas pipen hari ini Jaden boga Daffodil dibagi pa to yo man concern ki man na po na do orang kian do kat ni jingi kre lang to yang kam dibagi pa yo yang kai ni nong hikai yung o hakete skur ko dalayo munswa ju khana gi o attenu first second period third period do liwan do biaro sirta kamte na do po we ni the guide yo the council yo pass matric ini we ni siang komen ga class 12 ga pass we man le na man consulate the pass ni siang komen na